Prodaje se namješten stan u Vodicama na drugom katu ove stambene zgrade, udaljene 800 metara od mora. Idemo pogledati kako izgleda iznutra. Evo ulazimo u stan. Ovo nam je ulazni hodnik. Zatim spojeni prostrani dio kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak. Idemo naprijed. Sada lijevo nam je kupaonica s kadom. Zatim imamo jednu manju spavaču sobu, možemo reći dječju. Te odmah do nje drugu veću spavaču sobu. Kako se stan nalazi na zadnjem katu, to je znači potkrovlje, u obje spavače sobe imamo kosine. Ovaj stan ima ukupnu površinu od 62,44 kvadrata. Cijena mu je 105.000 eura. Kao što vidite, potpuno je namješten i opremljen svim aparatima te spreman za useljenje. Cijena uključuje kompletan namještaj. Papiri su potpuno uredni. Stan ima vlastito parkirno mjesto ispred zgrade, kao i vlastito brojilo za struju i vodu. Klimatiziran je i još jedna velika prednost, zgrada je priključena na gradsku kanalizaciju. Još malo kuhinja izbliza. I još jedan pogled s ove strane. Tu nam je izlaz na ovaj lijepi balkon koji ima pogled na grad i more. Ako želite više informacija, obratite nam se na telefon ili e-mail.